لسر درجهیا دیروکا کردی جوانین کرد لهر چار پارچهین کردستانی دنافدار و جاوای کردستانی به عشق و سرکفتن خود هجمارک ورزشین جهانی ده هاتنان اسکرن به دسفعانینه بهرمندیا کارته یک جوان لیستکین بالکش و خوشه گو جوانین باجاری قامشلوی روجاوای کردستانی بخورتو کچان و دکشینه خواه آسیم بلند دوی ورزشی ده چونه ریزان شیخموس یک جراحینرین خویای الباجاری قامشلو خودان ناوندکا تایبته و ناویوی اکادمیا ریزان یا هنرین شر و براوانیه جبلی کاراته، کیوکشن، کیک بوکسینگ، تایکواندو، ملاکمه، موتای، آوا کرنا لاش و جوانی الخودگره گلک خلات قهرمانی بدسفه آنینه هری داوی تیماوی خلاتا زیرین لسر آسلا سوریه دو ورزشا کاراته ده بدسفه آنی ریزان وسا بحثا خو تیما خودگه تقريبا زدي 20 سالة از دري مهنة دما از كاراتيه هردو باشات دربين طبعا شهادين كيك بسن هنا واحد دان كيك بسن مرايا موتاي مرايا ملاكمة دربين جوانکی کرد لیستکوان تیما اکادمیا ریزان یا کارته نرینا خود درباره لیستیکه و رولا راهینری خواه پشتوانیا لیستکوانان ده و استنگین لپیشوان ده دخویانی و ده بیجه هموسته وان کارکی پر پیروز جبوان دکه مامۆستای مرتعبی و سپاسی نەگەتن و وضعی ما نەخۆش بەردەوام بینامە و دەقسی نەکردن میدالیا زیاد سادەیە راهینەری لە ئیستکا کاراتێ و کویکشنێ ڕێزان شێخموس گورێ باژارێ قامشلۆ بەحسا ڕەوشاوەرزشێ و ئاستەنگیان لە پێشوێ دکە بهێڤیە کو هەندێک گۆهپێدان بوان وەرەکردن داکو سەرکەفتنێن مەزنترش بۆ کوردان و باژارێ خوا پاشە ڕۆژێدا بەدەستە بینن طبعا جستانك وقت بكلكي قاسي بوهات بسرقيم الاتساغدا ويك جوا كسا أزبون يعني زدي مترك آقت كده ناديام دا أفزار قولمان بينان ديمان بيتمرين مان از مجبور بم كرا بطولة بكم برنا ناديا هوالي خوا تقريبا هيبك معسكرك مغلق جوار تشيكر حتى ما تشوف شاركان حتى هاجي ونهات نوكا ونبينن هي طبعا نسكنيا هنا ديامولايا الكاريه كس ادم كس نينا دعمات كي ام خبقنا واهل طلابنا وطلاب دعما اهل ودعموانات كن سر مشاركات سروانا جوانین باژارێ قامشلۆ بە تایبەت ویان ڕۆژاوای کوردستانی بگشتی گاڤنە پێشکەتی دوان لیستک و بەهرەمەندیên جیهانیدا ئاوێتنە و gelek caran قەهرەمانی و پلەیên یەکەم لەسەر ئاستا پارێزگەهێ و سووریێ ویا جیهانی jê bi destva anîne hejmarek rahîner û lêstekvanên diyar jî derketine û nifş li pey nifş van behremendî û werzişan dileyzin û fêr dibin li gelek qehremaniyên cîhanî jî navê Kurdan alayên Kurdistanê hildana jor û li stûyên xwe pêçane xelatên zêrîn wergirtine. Ali Umar